wala o wi ɗon kadi kanko cheikh Hudar alama ɓulla kay mi haalanalema Moussa innaka lam tasati a wawata ma iya wondude an sabran muñagol ala nabi Moussa addi nganto kadi o fermi dambugal ngal kanko tigi o wi in sa'altu kasi mi landitikema an shay'in fi hunde go'o baada ɓaaw ɗe lande ɗo ɗiɗi haray falatu sahibini wata wondu en hande kadi kadi balakta haray gomɗi a timmini a yettini min ladunni immorde en udura nganto manara heeɓi preuve timmuɗo e hoore am cheikh Hudar wi awa fantalaga ɓe nangi lawol ngol kadi ɓe yeehi e nder ko ɓe yahata kon tun hatta ida ataya ha ɓe aroyi e haala gariyatin e yimɓe saare ɓe wiyen ko tafsiru saare nde no wiye Antakiya ko noon nde wiyete ɓay ɓe ari ɓe sali yimɓe ɓen sali ɓe wernude e saare nden istatama ɓe ɗaɓɓiri ñamete haala yimɓe saare nden fa ɓaw ɓen sali taw ha an yudayifuma haynde ɓe wernata ɓe taw sakko ɓe hokkora ɓe ndiyan sakko ka waale sakko ko ñaame ɓe ɓe daari leyleggal ɓe waali ɓe darali ɓe tefali fi maɓɓe yimɓe saare nden e nder ko ɓe on ɗon kon fajada ɓe tawi fi ha nder ɗon jidaran jimbal maadi a walegoyi yuridu hindi faala an yan ɗaddande yanata jimbal ngal sikike fokkiti yande cheikh Hudar inni kanko e annabi Moussa yoɓe jiiɓu loope ɓe maha ɓe moƴƴintinongal jimbal annabi Moussa no weelano moni ko weela hino moni ko ɓeya jaɓal mo wernude fa qamahu ɓe immi e darnugol ngal jimbal ɓe darningal ha ɓe gayni ala annabi Moussa maki law shita haraɗa faalano min siko mi wonnoma lattakatta a jogi totono alayhi e ko mahuɗangal jimbal kon ajiran jedde bimana a yoɓinaynoɓe par ce que ɓe jaɓale en hay wernude ɗala cheikh Hudar inni preftinmi hada firaku bayni wa baynik kono ɗon ko sendidirta hakkude an e ma so nabbi ko arayno mi humpite mbi ta'awili firo malam tastati kala ko a wawali kon alayhi dow mum sabran muñagol mi humpitete firo mum fop gotum en premier amma safina to amma lana kam mi fusika ko gonga o tasikko ko bonnere ñaami wardi ɗandi komi waɗiri ɗum fa kanat lastike lana kanka latanike li masakina miskina ɓe ɗiɗo ko ɗon ɓe wuri miɗo andi yamaluna ɓe golla fil bahari ka baharu ɗon miɗo andi fa arattu min kadi mi fandi ana ibande mi aybintaka nde mi waɗata ayibe e makka fi honɗum wa kana laatike warahum ɓaawo maɓɓe si wonde lumbirɗen malikul lanɗo goo hino arde haaju makko no yani e haɓoygol heferaɓe e haɓoygol e laamu goo joni noon mbaaru no hakkunde maɓɓe himo hatonjini laaɗe ko konu makko ngol lumbira ɓe yaaɓe tawoya ko ɗum woni lanɗo ɗimmojo makko on ɓe piira joni noon o waɗi décret kala laana ko woni kon e leydi ndin tawi kako ko moƴƴa ka mara ella yo ɓeya yaltu jatta fof joni noon si tawi woni kaɗo ko hesa ɓe jattayka ko ɗum naadilan e ɓurgol madriyewal goo e makka fi yo ɓe ari ɓe yiya ella on ɓe terto ɓe feƴƴa on sumati miskinaɓe watta peccal moƴƴintingol no ɓuuri immagol ɗaɓɓal joni ko moƴƴinte yahudu ɓe jattay kulla safinatin kala laana gasban e jattugol wona sodugol wona luɓagol ko jattugol ko ɗum waɗi ha mi bonni laana kam modi annabi Moussa maki enele jako gonga comme sikki kon criminel yagal waɗɗa jaa ɗon ko yurmede wa ammal gulam amma pay kon komi wari kon fa kana laatiki abawahu jibinɓe mo ɓe mu'minani ko gomɗinɓe ɗiɗo fewɓe heɓe yiɗi pay kon ko bandi fa khashina meɗen hulino an yuridahuma nde pay kon ƴeŋataɓe rewnataɓe toko yanan e bewre waɗa ha ɓe bewa wa kufran e keferan kako ɓe perda ɓe hayra ɓe halko ɓaawo ko ɓe gomɗinɓe fewɓe moƴƴuɓe ko ɗum waɗi ha mi wari kon fa aradna men faandi an yubdilahuma rabbuhuma nde joni maɓɓe watte tan taɓe ɓiɗɗo goo hayran ɓurɗo moƴƴude min hudi on ɗon zakatan moƴƴude e laaɓude wagaraba e ɓurɗo ɓattade ruhuman yurmede joni noon Allah subahana taala mi hoddirani ɓe ko ɓiɗɗo bajjo tum ɓe heɓata ɗiɗo ko on ɗon neeɓi ɗon ɓe heɓata goɗɗo goo oɗole kadi ko neeɓi ɗon ko saati ko naɓa ɓe yiite bonna ɓe dewal maɓɓe ngal donc ɗum waɗi mi décidi yomi waru oɗo Allah subahana wa taala lontina ɓe ɓiɗɗo goo ɓurɗo moƴƴude ko ɗum waɗi ha mi wari kumpay kum annabi Moussa moodi tawi daari tawi ɗo kadi moodi ko gonga kumpay kum kanko noone wonone windama ko aaden hun yiite joni noon kankon tumbete kon yaaka yiite hara kon naɓorali nene makkum e baba makkum ɓen ko gomɗinɓe Allah subahana taala ɓeyni en ka tafsir wallahi ɓeyni en ka tafsir Allah lontinayi ɓe ɓiɗɗo on ɓiɗɗo ɓiɗɗo debbo Allah subahana taala lontinani ɓe ɓaawo kumpay kon gorun ɗo halkama on ɓiɗɗo debbo oɗo annabajo wiyeteɗo annabi Ayyuba alayhi salatu wassalam oɗo wonno ko jombi kañum on jiwo ɓe jibini annabaɓe 70 tawi ko ɓuuri moƴƴude lontike ka ko ɗum waɗi ɓiɗɗo fo ɓiɗɗo gorko e debbo wi
yo Allah subhanahu wa ta'ala on wurnane barkina on yiiɗa ko ɓiɗɗo gorko kono hari on ɗon naɓay ɓe woni jaka yiite ɗo ko ɓiɗɗo debbo o ɗo jiidi o jiidani ɓe taniraɓe 70 fof ɓe woni annabaɓe ko ni ardiri ka tafsir ahmad bun sawi wallahu ala wa alam. E kadi jaka andingol en ɓiɗɗo ma on kadi jaka sane almanedi yeƴƴude fewndi jaka o sabindina yayahu yiite wammal yida amma jimbal ngal mi moƴƴintini ngal fa kana ngal laatani ke ley ulamayni yatimayni fay koye alyatima hoye ɗiɗo e bam makko e maayi hino iri jawdi makko e on ka ley jimbal ton komo jimbal ngal woni mande nden wonde ko ɗon jawle ɗe woni ko tuma ɓe mawni Allah e fero ka haqqille maɓɓe yoɓe yawɓe liɓa jimbal ngal ɓe asa ɓe hetta jawdi yon noon so tawi woni jimbal ala ɗon ala no andora fil madinati ka saare wa kana laatike tataw ko sengo ley ndimmadi ɗon kanzullahuma ngalu maɓɓe ngun ira wa kana laatinoke abuma be maɓɓe salihan ko moƴƴunoɗo moƴƴa himo halfini ba Allah subahana taala jawdi ɓiɓɓe makko ɓen faalaɗo rabbuka jomma kalile hino faalande timminta hoolare nden an yobilugande ɓe yettoto ashuddahuma sagatalankaku maɓɓe wa yastakrija ɓe yaɓe asoya ɓe irta ɓe yaltina kansahuma ngalu maɓɓe ngun rahmatan ɗo ko yurmene mi rabbika immorde ka jomma sa yi mi waɗi ɗi piiji ɗo tati kala wama faalto mi waɗiral ɗum an amuri e tippude e yamirore a ko Allah yamirima dalika ɗum ɗo fof ko ɗum ɗo ta'wil woni filo malam tasti konko a wawata malam taste konko a wawata alayhi e dow mo sabran mu ñagol ha mi yewtama ɓe waynodiri ɗon tawi kanko annabi Moussa o heeɓi gandal nolanangal o hotidi e muɗum o wattidi e gandal ko Allah jippinno kon e makko wonen janggoɓe wonen ɗaɓɓoɓe gandal musidɓe julɓe si ɗum feƴƴi hiɗen natana qissa o ɗo wiyeteɗo Dulqarnain inde makko nden ko Al-Iskandari no ɓe addiri ka tafsir o ɗo ko adi ko amo Allah subahana taala okki ko yimɓe nayo laami aduna Allah on fo julɓe ɗiɗo heferaɓe ɗiɗo oɗo Askandari hino jeeya e julɓe ɗiɗo laamiɓe ɓen aduna Allah on fo amma ta toɗɗen e nodde e ka numéro téléphone ji ko ɗon waweten humpitade saabu tan on hino faaɗi fi addugol fi muɗum fo komo Allah okkini jindugol leydi ndin côté à côté o yeehi ha ka kan leydi ndin hattiri ɗon ka furnangue ha kangi hattiri ɗon ka hirnangue o laami aduna Allah o fo muɗum o naadi nunɗal e dina e aduna Allah o fo muɗum Allah daali wa yasalunaka ɓe landadema kadi toujours kamɓe Quraysh Makka ɓe landadema andel Qarnayn fi o wiyeteɗo Qarnayn ɓe inni en ko wiimo jon Qarnayn jon galaɗi ɗiɗi ko saabu ko tawi kon yeehi haka nangue fuɗata ɗon o yeehi haka ngue mutata ɗon to ko aladuru to ko aladuru woɓɓe inni o ko wiira Dul Qarnayn ko saabu ɓay Allah okkimo laamagol anna on fo woɓɓe inni o ko wiira Dul Qarnayn par ce que ɗo ko jammore wiɗen inde nden ko Al-Iskandari wo hakke ko mari jawdi o faala e jawdi ndin ɗuyto hakke ko tiiɗi pandi kanko Dul Qarnayn woɓɓe goo inni mon on shirkoɓe womo lootike e talata jawdi o heɓata jawdi si o mara wo simo mari kadi jawdi makko ndi lanna o wi o a kanko hakke ko tawi o jawdi makko ɗo ɗuuɗi o tewoto pas naade wasi o shirkay woni wawa ko tewoto pas o looto e talata si tawi woni koɓe sirkata kon ɗen kundule maɓɓe ko wolata ɗum ko gonga fino jawdi ndin ɗuytoto nawa si o anni sirkugol de o sirkata ko aden Allah laaɓuɗo o yehi o looti nden ñande e talata ɓeydugol iman makkon e tawhidi makkon andinamo ko sirku ɓeeɗa jokki Allah fuɗinani mo hande kadi galaɗi ɗiɗi kange ari kange en ko yo hoccu ka leydi joni kange fuɗi e hoore makko ko yo tolu embere ko faala on faami ne donc wigol lootetake ase ma talata heɓata jawdi ko penande Dul Qarnayn kanko o lootino galaɗi kange fuɗi ko qissa makko onni e wondude e raɓɓinɗinare molna ɗum e nodday ka numéro téléphone ji adden wawe yeñude wuri ɗo ɓoli sa atulu aleykum araymi jangganaw minhu fi makko dicran e jantagol inde makko moƴƴa no laaɓi on inna menen makkanna lahu min newnanimo fil ardi ka leydi wataynahu min okkimo min kulli chain immorde kala hunde sababal laawol no wawata hewtirde e muɗum enen kadi Allah okku en sababu laawol no hendorten dendanangal moƴƴereji ɗi Allah okkor en sababu laawol no hendorten laamu ngol lagine ɗo ene hendorten almamiyagal ngal lagine ɗo ene hendorten jawle aduna ɗen ene hendorten aljanna o fatu ɓa o jokki sababal laawol hatta ida balaha ha ɓa o hewti magriba shamsi kam mutirde nangen kam mutata ɗon wajada o tawi nangen kono noon naski o yawnaka mutata ɗon tigui tigui de alegoy ko yawno ha tawi hunde ala hakkude makko e kange mutata ɗon wajada o tawi nge tahrubu hinge muta fi aynin e loopal hamiyatin ɓalewal o wajada o tawi inda takko magge ɗowman yimɓe wulnami in ya Dul Qarnayn imma an to adiba ay ɓeɓe tawɗa ɗo ko ronkodaɓe ni ko luttandu haltanoɓe yimɓe miɗo tañƴini yimɓe annabi Salihu ɓe ma yimɓe annabi Nuhu goɗɗum en
ala daali imma an to addiba ɓe ko imma lettaɓe siɗa faala wa imma an tattahida amma jogitoɗa fi yimɓe maɓɓe husnan joddi yoɓinaɓe duuti yoɓinaɓe alamani ko ɓuura mawo qala wi yoɓinta goto maɓɓe ko wiyete jawdi miɗo mari amma man zalama amma kala toñuɗo e maɓɓe bimana kala sariɗo natude ka dina islamu an fa sawfa n adibu aray min lettamo thumma min waramo aleygoy thumma yuraddu refti o rutte ila rabbi faade ka joni makko la hara fa yo adibu allah lettito yomo toon adaba lette nokkuran aññiniɗe wa amma man amana amma on jaɓɗo gonɗiɗo naata ka dina wa amila sohla no golla golle moƴƴe falaw no wadanmo jasa an joddi alhusna moƴƴiri labandi o sana qulu law arayme wi anamo min amrina immorde fiyaki amen ne yusuran newende min huwodira thumma ataba sababan refti o jokki laawol goo kadi hatta ida balaka haaɓa o hewtoyi matri a shamsi ka nangen fuɗata ɗon wajada ha o tawi ngen kadi tattulu uhinge ƴellito ala ɗo min ɗo yimɓe lamnaji allah ɓe tata min waɗanale ɓe min duniya ko wori nangen sitteran heedode singe fuɗi nokku alaka ɓe sora ko kange nde cikkoto e maɓɓe ɗon ha nge ɓanto kadalika ko wanni wa gada hatma gonɗi min huɓiti e mbimala dahi kon ko e makko e huɓran humpitagol humputugol ma ya mouhammad fiya humputuɓe ya an kadi summa atba sababa refti o jokki laawol goo hatta ida balaka ha ɓa o hewtoy bayna saddayn hakkude pelle ɗen ɗiɗi asaddayn ɗe pelle ɗiɗi fandaɗe ɗo ko pelle ɗiɗi huɓutuɗe aduna on o andi pelle ɗiɗi hino howi aduna on kelet ha tombiti donc o yehi kaɗe ɗiɗi ɗo ɗe pelle ɗo ɗiɗi kadi fotti ɗon wajaɗa o tawi min dunihima ko woori pelle ɗen ɗiɗi taw adi o hewtude ɗe o tawi ɗon qawman yimɓe ɓen ɗon layaka aduna ɓe ɓata yaf ɗownode ɓe famata ɗawlan konngol ɓeɗo fof ko façon ji ibnu adama ni goy ko fandaɓe famata konngol nasi ɓe wata haala ko woni e haala ɓe nanata ko askandari haalata askandari kadi nanata ko ɓe wolata bimana kala ko haala janana hoɓɓe goo inde ka tafsir wonowo ko haala furay woni ɓe wawata ɓe waya bobo ko ɓe eɓɓoɓe ko kamɓe on tun nantodirta waalo ɓe inni ya dal qarnayn ɓe adresi e makko kayo dal qarnayn inna yajuja wa majuju andi kamɓe ka sera aduna ɓe woni ko ɗen pelle ɗon ɗiɗi woni ko heedi hakkude men e dul qarnayn no ɓaawo toon no gasaɗo ɓaawo toon kadi ko aduna go en anda wallahu ala walem tagore allah nde hino ɗuuti ala kulli haal pelle ɗen ɗiɗi hino howi huttiti en kelete ene ɗen ka nder aduna ga yajuja e majuja no ɓaawo toon ko ndiyam ko pete ko leydi sifa ndiɗo ko aduna mi anda min abdoullahi kala inna yajuja wa majuja anno ɗi konil ɗiɗi ɗi kadi ko façon ibnu adama ni ko ibnu adama kadi on ɗi konil ɗiɗi kono ɗiɗo en nanda e maɓɓe en yaada wona en systéme goto wona en comportement goto ko heferɓe kadi mufsiduna ɓeɗo ɓe bonnay fil ardi ka leydi ɓe bonnude men simi remi luuro noon no ka ɗen pelle ɗiɗi fotti ɗon yajuja e majuja rewaye noon ka luuro ɗon ara ñaama kala ko ɓeya remi lilta ñaama kala lince ko ɓeya wuppi ñaama kala mummunteji ko ɓeyani e ko nante noon ɓe lorri ɓe moƴƴa noon cheikh houdar dul qarnayn hewti feeno ɗon ɓe wulliti e makko adresi e makko ɗum madama ko lanɗo laamiɗo aduna par ce que ko wiyete lanɗo ko nafoo lanɗo na lorrowo na jattowo na piyowo na ɗuni lanɗo araya laamaki sa laamike ko ya nafu laamateri ma ndin foppo yawi ɗowdi ma votanɗoma emo votanama yiɗuɗoma emo yiɗama ko ɗum wiyete lanɗo awa ɓe inni inna yajuja wa majuja anno yajuja e majuja mufsiduna ɓe bonude fil ardi ka leydi moƴƴa fal naju alulaka a taw se acca min waɗane harjan joddi min yoɓe ala an taji ala baynana nde waɗata hakkude amin wa bayna maɓɓe saddan heedode ɓe alawi on tooñi ma makkanni fihi rabbi ko jomiyam okkilan kon e jawle aduna hayɗum ko ɗum ɓuuri moƴƴutidi ko yoɓotonmi falƴitaka joddi mo fa inuni mi wallirelan tumbi quwwatin doole moɗon ɗe aji almi waɗay baynakum hakkunde ma baynami maɓɓe raddu man heedode hara ɓe wata on tawde ga ha ñande allah subahana taala hoddiri ko andi ngol en sa ɓuuri goɗɗo sa laamike goɗɗo wota accu o koso kosono ɗon hara mo mari gonga ta ko yo yeene si gollanama ma ko yo yeene si ñawa jonnitamo gonga ara ya tooñi o yi watuni addanaylan subal alhadidi kunte janɗe ɓe gindi aduna ɓe addi kunte janɗe ɓe paati hakkude pelle ɗen ɗiɗi hatta ida sawa haaɓa fo to ndiri ɓe mana gayka ka pelle ɗen ɗiɗi fotti ɗon pakama ha peppi e pelle ɗen nette towi ha fotodiri e pelle ɗen bayna sarafayni hakkude pelle ɗen kala wi fof ko wutte o yamiriɓe ɓe wifi ukki yite muɗum wifa ha janɗe ɗen hunci hatta jaalawo hatta ida jaalaw haaɓa o watti ɗum naran yiite mbimana janɗe ɗen hunci wonti bollan yiite woni diidere yiite joni kala wi a toni addanelan noon
ko wiyete ufrihum yuppa alayhi e hoore mum ɓetteran ko wiyete kon sila adda yuppa e hoore mum janda ɗen hannde kadi kolodiri jogodiri e fello ngon tawi joni a wiide a ƴaway ɗe pelle to hino ɓuuri wiide a ƴaway ka wonno ɗon luuro ka wonno ɗon gayka ɗon to wi ɓuriɗa ma sa wiide a saytu fa to feƴƴa no ɓuri newanadema wiide a saytu fa ɗo mana woni heedode complètement enen wontirɗen ga Yajuuja e Majuuja wontiri ɓawto ɗum ɗo Dulkarnayni saabu ko laami kon aduna Allah o fof madama ko o julɗo nunɗuɗo fewuɗo madama ko bon président de la république wona ɓe o laami ɓen fewde mum tun woni naɓude nafoore nden hay enen fewdo ɗo hannde hiɗen naɓude nafoore développement golle ko kanko Dulkarnayni o golli kon kawre leydi ɗo saabu harayno Yajuuja e Majuuja no natude lorra en enen kadi gaami kono saabu ko tawi kon o laaminoke ko lamɗo ɓenduɗo kelɗuɗo fonnuɗo tagore nde laamateri makko ni fof ay haniɗen naftorde laamu makko on ha ñande dargal dari seedi e lamɓe tata kadi kala wiyay Allah halkiti ɗum ha ñande o folli ara leydi ndi naɓa e tallal lakke ko o laamino kon e tan hon ko o laami kon ha ñande dargal dari musidɓe julɓe faamen Qur'an pendandangal peeji ɗi no ndewga kanko Dulkarnayni o inni famasta'u ɓe wawata pes kamɓe Yajuuja e Majuuja an yazharude ɓe tufata ɗum ɗo ma nde ɓe ƴawata ɗum ɗo ɓe cikkoɓe taw ɓaawo ga nani taw huulu an yazharude ɓe ƴawrata ɗo hande kadi ɓe wawata wa mastata'u ɓe wawata kadi lahu wonande ko waɗɗen ɗo naguban tufugol yawta tawta araw qala wi hada ɗum ɗo rahmatun ko yurmede min rabbi immorde ka joomi an fa ida jaa si aro ino waadu rabbi o fodore joomi an ka Allah hoddiri ɗon ɓe naata e ɓe tawa en ka nder aduna ga jaalaw Allah waɗo e ko waɗɗen ɗo dakka a munci ɗum ɗiggi ɓe rewa ɗon ɓe naata par ce que wa kana laatike waadu rabbi fodore joomi ande haɓɓan ko nde goonga amma qissa Yajuuja e Majuuja ɗum ɗo mi wawata eɓɓude min minande en ka qissa meɗen ɗo ka darsu meɗen ɗo saabu hino juuti qissa Yajuuja e Majuuja hino juuti muradu mol nandu en nodday ka numéro ji 68 60 53 09 ko selkon waɗon 67 intercell 63 sotel gi 60 on nodday ɗon wawi humpodirde aray kadi on yahay ka oɗo wiyeteɗo Cheikh Mouhamadou Julde Diallo Bañang imo waɗa place e Madina route Niger ka centre Madame Bari premier étage boutique numéro 9 ka place makko ɗon ko ɗon kadi tawoy ton o janggi meɗen ko ɗon wawa toon yawde ƴetton hendo ɗon e jungo makko ko kanko woni ko financani en fi o jangguinɗo waɗu du ano ɗon mo weltano ɗon mo muradu molanadu kala faalaɗo heɓude kasetiji ɗin ma seediji muɗum ɗin ma mémoire ji muɗum ɗen haray ko yo yawka makko ɗon mi jonna on numéro téléphone makko Allah daari wa taraknami acci ɓaadam yoga e maɓɓe yawmayde nden ñande yamuju hino jillodira fi min accoya yoga e maɓɓe nden ñande yamuju hino jillodira fi baadin yoga bi manaji Yajuuja e Majuuja enen tagore ɗeɓe tawoyta nder gaɓen hono fi ka wutte fi suuri ka nder ala doro fa jamanahum min moɓidirweɓe fof jamman hattirde e moɓidirgol waradma min weeɓitoya jahannama yiita jahannama yawmayde nden ñande lil kafirina wonde heferaɓe ardan hattirde e weeɓutugol alladina ɓen kanat laatinoɓe ayinum guite maɓɓe nden fiirotani hinno nder suddodi fiyugol gonga kan an bikri fiyugol nguwaji on ko ɗum woni nde qur'anare an kamɓe guite maɓɓe ɗen hino suddodi fiyugol qur'an no sudda buuma ɓe yiyata wa kano ɓe laati la stati'una ɓe taganaka ɓe taganaka kadi sam an nanugol gonga kan ɓen ko ɓen wiyete heferaɓe ɓen Allah daari afa hasiba alladina e sikku ɓe kafaru yedduɓe an yettakidude ɓe jogitoto ibadi jiyaɓe an ɓen min duni ko worilan min awliya weldiɓe ɓe sikku ɗum marsata inna menen adadna min marani jahannama yita jahannama lil kafirina wonande heferaɓe nusulan werde jipporgal o wiyu hal nu nabbikum taw son acca min humpiton bil aksarina perduɓe ɓen amalan golle alladina ko ɓen dolla majjimɓe perdini bonni sahayum golle maɓɓe ɗen fil hayati duniya ko gurna aduna ga ɓe juuli buy ɓe hoori buy ɓe etti zakka buy kono ɓe feni ɓe wujji ɓe kansi ɓe jatti ɓe shirki golle maɓɓe ɗen boni bon ɓeɗo yasabuna heɓe sikka annamno kamɓe yuhsinuna heɓe moƴƴini sun an golle kono ɓe gonnino fof ulaika alladina ko ɓen won ɓen kafaru yedduɓe ɓe ayati rabbi mi ayaji joni maɓɓe ɗen ɓe yeddi kadi wa liqa'ihi e hawrugol e Allah fabitata boni amalum golleli maɓɓe ɗin falano ɓimulahum ɓeeɗo komin ñiiɓinanoytaɓe on komin ɓannanoytaɓe on yawmal qiyamati ñande dargal wasnan sikeli peese ɗum teddima teddali ɓeɗo andantaki on sikeli ko peese ala ko peese fo boni yo Allah dandu en
dalika ko ɗum ɗo jasa'uhum jeddi maɓɓe ndin jahannam ko yite jahannam bima kafaru saabu ko ɓe yeddi kon wattahadu ɓe jogiti ayati ayaji an ɗe waɗa suli ene laaɓe an ɓe husuwan jalnuri inna alladina ande no ɓen amanu gomɗimɓe o amilu salihati ɓe golli golleji moƴƴi kanat lam latani koɓe jannatul firdawsi jannatul firdawsi on ko oɗo aljanna ɓuuri janɗude ɓuuri mawnude ɓuuri towde e dendandangal aljannaji ɗin ko ɗum wayso nelaɗo maaki wa ida saaltumullahu aljanna fasaluhu lfirdaws on toroto allah aljanna toremo firdawsi allah okkoren aljannatul firdaws gonɗimɓe golli golleji moƴƴi ɓen latani koɓe aljanna firdawsi nusulan jipporgal haalidina koɓe luttoɓe fiya nder ton laaɗo wona ɓe ɗaɓɓata an ha ko wori aljanna hiwalanta ko gasi ɓe naati tan ɓe ɗaɓɓata nokkuo kaye ɓuri ɗon par ce que ɗon fof no niwi ɗon ɓoloyo law kana al baharu hara o baharu watteteno fop makko law kana al baharu hara laatino o law kana al baharu hara o baharu mi dadan o waɗeteno ndaha ko windireli kalimati rabbi fi konnguɗi ko joomi an wolata kon ñande dargal ka ñawore ɗum ɗo fop muɗum o baharu fop o middete ndaha muɗum kan ƴettete étilise windide konnguɗi allah ɗi la nafidal baharu wallahi baharu on lannayno ɓeeɓa tawa alaka midde winde qabla an tan fada kalimatu rabbi ko adi konnguɗi joomi an ɗi lannude ka dargal walaw ciina hay so tawi woni en addi kadi hay si men addi bi mislihi yeru o baharu ɗo ko ɗum woni madadan daha ɓeydaka watta e hoore muɗum ɗum ɗon kadi middete lanna tawa hani haala allah kan gasali ɗum ɗon holli haala kan ɗuuɗay ka dargal hara baharuji ɗin fof wattama daha ko windire ko allah yewtata kon baharuji ɗin lannay hay so tawi woni min ɓeyditi kadi baharugo yeru on ɗon ɗum ɗon kadi lannay hara allah haala allah kan lannali allahu akbar ɓoloyo innamana nde min basharum komi neɗɗo mislukum wawɗon wawɗon ni yuha koni tun ko sendi en wahaynama ilayya faade an annama ilahukum wonde reweteɗo mo ilahun wahidun ko reweteɗo goto faman kana kala laatiɗo yarju himo tijji liqa rabbi hawrugol e joomi makko daro yeeso joomi makko ka dargal haray o wasiyama falyamal yogollo amalan salihan golle moƴƴe wala yushrik wata o shirkan bi ibadati rabbihi e dewal joomi makko ngal wata o kafude allah subhanahu wa taala ahadan hay e goto suratu maryam esimore ɗo ko innitirande nene meɗen maryam radiallahu anha bismillahi rahmani rahim ngol kadi ko makkiya kaf ha ya ayn sad wallahu alam bi muradihi wiɗen kaf ha ya ayn sad ko huruful munqati'a wiɗen ɗum ɗo en firata amma ka tafsir ji toujours harahi ɓe addi ɗon seeɗa ɓe haɓɓitoto ɓe firay ɓe inna amma se wi en firay al kaf bi mana kaafu on kanko allah wo kaafin li halqihi ko yonanowo tagore makko nden ko gaynanowo tagore makko nden ha on ko haadin li halqihi ko fewnowo tagore makko nden ya on ya yadullahi jungo allah ngon yoni gayni ala halqihi e hoore tagore makko nden aynu on alimun bi amrihim ko anduɗo fiyake maɓɓe on swadu on e swade gon mbi waadihi ko gonguɗo e fotore makko nden so tawi woni e wi en mbe en firay haray heɓe addiri ni yoga ko ɗum woni e konnguɗi ka tafsir mum kono wiɗen wallahu ala wa alam bi muradihi dicru rahmati janto andita yurmede rabbi ka joom ma nde abdahu nde o yurmaji yaɗo makko zacariya wiyeteɗo zacariya annabi zacariya tori allah ɓiɗɗo duuɓi 99 si allah subahana taala okkimo ede naada rabba on tetema nde o noddino joom makko ni da noddandu hafiyan foyguitindu o noddi allah ha o hersi tawi joni ko yo sondite o du o toro e andi ngol en du'ana ko tawnete tawi ko an toon du'ade ko ya joltin qala rabbi joomi inni mi wahana al azmu ƴiyanɗe loyi minni immorde an wasta ala rasu hoore anden kadi heewi cheyban ko wiyete kompori bi mana mi nawi kono hoore ɗum ɗo foof fi hani mi heɓal ɓiɗɗo walam akon min mi laataki bi du'aika e du'a an ko min ma torade ko rabbi joomi shaqiyan miɗo taƴi ko andi ngol en no jeeya e condition ji ko watta du'a jaabo ko ya fellutu kon ɗa torade kon jaaboto wa inni min khiftul mawali mi huuli fironoɓe lamɓe mi worayi ɓawa hani mi heɓal ɓiɗɗo wa kanat laatke imrati ɓe gon agiran ko fiwiɗo ha hande o jibinal hay yanureedu faabli okkan mi torkema okkan mi torkema okkan milla ɗum ka immorde kama waliyan ɓiɗɗo
yarisuni mono yorona lan wa yarisu orona min ali yaquba ɓengol annabi yaqub mana orona annabako ngo wajal waɗamo rabbi joomi radiyan yarlaɗo ko ɗum torima allah jaabin allah dal ya zakariya inana minen no bashiruka min weltinirima min humpitima bi gulamin a heɓay ɓiɗɗo ismuhu min innimo kadi joni hirsugol dammi fembamo ɗum kadi min itti e hoorema min waɗanima feri on fof ismuhu inde makko ne yahya koni o wiyete wuuruɗo lamnaji allah min waɗanalimo min qabilu ko adimo samiyan inde ha hande hari o mala tokora o jippodu inde makko nde qala wi e allah eppa ko a mawɗo noyi rabbi joomi anna e konuli kono latoramtalan gulamun ɓiɗɗo wa kanat laatike imrati sonnaji on agiren ko fiɓiɗo hande o jibinani o waɗa balakto min kadi gomɗi mi yettike mi timmi minal kibari immorde nayewu ngun itiyan hattirde yettagal bi mana mi nawyi ha hatti kette min kadi si wenni en ka ibnu kasir ɗo afwan ka ibnu abbas ɗo duuɓi makko ɗin hay fendo nde ñande ko 97 amma ka ibnu kathir toon ɓe inni ha duuɓi makko ɗin ko 99 ɓe inni kadi ko innira yahya kanko ɓiɗɗo on ko wira yahya mbi mana ko sabu ko renga biro makko on woni ko wurnita kon renga biro makko on ko mayno ɗum jiidotako yusamma yahya o wirama yahya bi ihya'i rahimi ummihi sabu wurnitegor renga biro makko on allah subahana taala kanko zakariya allah daali qala allah daali kadalika ko on ni kala rabbuka joomma yewtiri malaikajo arɗo humpotugol makko on kanko zakariya wi ko ni allah daali ho waɗugol ɗum noon alayya e ammin allah hayyino ko ne wani ɗum lammettanalan fi andu to waqad halaktuka mi taginoma min qabilu ko adi walam taku shay'a hari na a hunde mbiɗo wawi tagude kadi goɗɗum e ma hara ɗum kadi na hunde ɗaala wi rabbi joomi mi hoolike mi jaɓi iji alli waɗanan ayata mande mi anda lerde mi heɓata ɓiɗɗo on ɗaala allah daali ayata ka mande qissa ɗum ɗo feƴƴino en ala yanñude ɗo feƴƴino ka ali mourano allah to kalli man nasa ko nda yeytidata yimɓe salasa layalin balɗe tati sawiyan fotodirɗe fa haraja o yalti on say ala qawmihi ka yimɓe makko ɓe minal mihiraɓe o wi ka mihrab faw ha o sappi o ɓaaƴi ilayhim faade e maɓɓe na o wahayni de o sappi o eɓɓi ilayhim e maɓɓe an kono sabbihu bukratan wa shiya subbu hinane allah bimɓe kikiɗe juulo min mi yahi allah daali ya yahaya joni yahaya jibinama yewtere nden tuggama e yahaya ittama e zakariya hudel kitaba jogui to deftere nden ɓe quwwatin e soobe e doole kono waɗi kanko o wiyama quwa ɓe annabaɓe fo wiya kaɗum kanko o waɗa annabajo ɓe mana ko o boobo no ɓe addirani en noon ko tafsir ji ɓay noon pay kon ko hewɗum sama kala ko ɗum waɗi so inna yo jogui to deftere nden kanko mbi quwwatin e soobe ay ɓe jiddin e tinnare wa mawasibatin nafsi ko ɗum woni e tabintingol wonki kin e muɗum allah subahana taala daali wataynawo mi hokkimo alhukma faamu on annabako ngun sabiyan hari ko boobo wa hananan ko moƴƴuɗo ko yurmeteɗo ko fewɗo min ladunna immorde kamen ga wa zakatan ko laaɓuɗo ko ɗum woni kanko annabi yahaya wa kana o laati kadi taqiyan ko huloho allah wa salamu jam e kisi woni alayhi e dow makko yawma wulida ñande o jibina wa yawma yamutu e ñande o mayata wa yawma yubatu e ñande o immintinte hayyan ko wuruɗo wadhkur jantanta fil kitabe ka nder deftere mariam mo suratu wongol innitira on oɗo kadi no ɓe addirani en e asarji nokku goo e batteji nokku goo oɗo kadi ko jeeyaɗo e sonnaɓe nelaɗo ɓen ka aljanna komo nelaɗo resoytani inchallah andu to fi o kadi en jangino fi makko ka ali imrana kono ka mariama ɗo ɓuuri yanñede idin tabagat tumande o woɗɗitino min ahliha immorde yimɓe makko ɓen e famille makko on makkanan o yehi e nokkure sharqiyan woɗɗitinde sabu haaju hino yanimo lootagol o faalaka yo ɓanndu makko ndu yiyo fattakadat o jogiti min dunihim ko woori ɓe bimana ko woori yimɓe makko ɓen e bimana hakkunde makko e maɓɓe hijaban heedode fii wota ɓe yiwu ɓanndu makko ndun ayi farhat min duni ahliha o yehi o pottiti hakkunde makko yimɓe makko ɓen o waɗi heedode molanade hakkunde makko e maɓɓe satran heedode li kay taktasilu fihi min al hayd fi hari mo faala lootagol longal yo yaw o looto longal kono haranayi goɗɗo ko ɗum woni yiwu e ɓanndu makko ndun ko ɗum woni ko fanda ko lootagol ɗum wonno ko yanimo
farsalna min neli noon ilayha faade makko ɗon ruhana ruhu amin wiyeteɗo jibril fatamassala laha o waylanimo o mbadanimo basharan woni gorko sawiyan fotodirɗo suka o yaltiti e makko mo wayli ibnu adama ɓawa fokkiti yaltude e nene mariame nene mariame ale ko suuɗori ɓeya tagore nden fo yeehi toon lootagol longal ko fiwata goɗɗo yimo o yi noon o no yaltiti no fonsa no ara e makko qalat o wi an suka wonɗo arde inni min audu birrahmani mi molori allah min ka e maɗa in kunta salati ka tagui yen ko a hulowo allah yilto ɗon hattu ɗon ta hew tan pelletele jibril ko hulowo allah kono ko forcément ko ɓe hewta o golla gollal ko o yamira qala o jaabi innama ana rasulu rabbiki min o mo yiɗami ɗo hula allah moƴƴa kono be mi hewta par ce que komi nelaɗo joomi ma liya balake fiyomi okkore wolama ɓiɗɗo zakiya laaɓuɗo moƴƴuɗo fewuɗo qala to jaabi kanko nene mariama koni a feetali anna yakunu li gulamu kono mi wawirta heɓude ɓiɗɗo walam yamsasinima e mallam basharun ko wiyete kon ibnu adama gorko nemali lam balmi ha hande ha hande mi meeɗali jombede walam akko mi wonali kadi le baki en komi jinowo sakko no hara mi waɗi de zina ɗo e gorko janano mi heɓa ɓiɗɗo aada ibnu adama wowa yo heɓu ɓiɗɗo o jombaka o yiide alay gorko kono ɗum wonirta qala wi kadaliki do kono mi haaliranma ɗo ni mi nilira ko ni qala rabbi ko jomma yewtir huwa ɗum noon alayya e an hayyinum ko niwi ɗum he wali naji alawo fiyo men waɗu bobon ayatan made linnasi wonande yimɓe ɓen wa rahmatan e yurmede minna immorde ka amin ga wakana ko ɗum woni o laati wakana laatiki amran ko piyake magadiyan ñawade so fini mana jeeju gollanma hersama goɗɗum ngo wawata tultinde allah ñaawi fiyake ɗen on sumati o ɓattini ene mariame o wutti hendu ndu rewi hakkude enɗi o wutti hendu ka jungo doloke nene mariame omo hendu ndu rewri ka jungo doloke